Gua kagak percaya tuh. Lu jangan kebanyakan masukin gol, Jal. Langsung habak aja Sintong. Iya, langsung dihajar aja. Itu sih di mana-mana orang main bola tuh ngegol, bukannya ngehabak-habak. Beres, Met. Beres. Seneng aja. Yah, si Mehmet ngapain kemari lu, Met? Tahu lu, Met. Lu ngapain gabung sama musuh? Ntar gua kasih kartu merah lu, buntul yang kentut. Orang lagi break. Ngaso. Sewot amat sih. Ini luar lapangan. Kagak jadi masalah, gua mah di luar ke lapangan nggak jadi masalah gua mah. Kartu merah sekalian kartu cacar. Awas, pisah lu. Pertandingan akan segera dimulai, yuk, ke lapangan. Siap-siap lagi. Ya. Aduh. Alif, Pelan-pelan. sungguh salah. Gigi gua kena Alif. Masya Allah, Pak Sabar. Imron, kenapa tuh kepala benjut? Lu aduin sama tiang gawang? Hah? Kagak sengaja, Pak Ustadz. Waduh, gimana nih Pak Sabar nih? Kiper kita benjut. Wah, Tat, gua juga bingung. Kita nggak punya kiper cadangan kan? Makanya nih, gue bingung nih kipernya siapa ya? Terus Pak Ustadz, yang jadi kiper siapa, Pak Ustadz? Iya. Entang aja, Pak Ustadz. Entang aja. Entang yang jadi kiper. Ya. Entang, lu so banget sih. Mending bisa jadi kiper. Entah orang hebat tahu. Yang bener loh. Sanggup tuh, Tom. Insya Makan Allah. tempe sama kue ambong mau jadi kiper. Ya udah deh, kalau gitu kita robah formasinya ya. Ayo kita siap-siap. Ya, yuk. Ambil gua sendiri. Rebut dong. Wah. Pak Salim. Anterin aja dong. Ayo aus nih, kering tenggorokan. Beliin es dong. Ya, ile Mpok. Mpok kagak lihat apa? Ayo lagi tugas nih, Pok. Tugas negara. Bang Salim belagu amat sih, pelit. Ayo Bang. Waduh, kagak ada, Pok, kagak. Mending aneh tugas, Pok, jagain garis. Misi. Ya, Bang Salim, brengsek lo ya. Udah minta beliin es malah kabur. Lihat lo, gua sumpahin lo. Kegebok bola.
Sini belakang, Oke, wajar aja, main wajar. Yo, ikut serang. Ikut serang. Tim kita kayaknya bakal menang nih, Tan. Menang timnya Entong. Salah dong, yuk. Udah kagak usah ngeliat-ngeliat ya Pak Ustadz, ribet banget ya. Oh iya, lu sampai lupa. Mari, Bu Ustazah. Ayo. Ayo, Mister.